Radio Ebenezer todola lolao mi khonye gbedona mele miapeto Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me leke miaƒe metɔ ɖe mexɔ se be miakata mi fɔ nyuie nye da akpe ne Mawu esi kplɔ mi le kɔta ya me ɖɔɖɔɖɔɖɔ kaka ɖo ta kɔta ƒe nuwuwoe nye sia ale be kɔsiɖe ya mea mi le nusɔsrɔ̃ wie etɔ̃lia dzi mi le mia nɔvi adugu kɔku ayite ƒe ŋkɔ sem eye le mɔɖaŋudɔwɔƒea nɔvi tete Joel ye le asi trɔ le mɔawo ŋuti mi le mia ŋkɔ sem nyuie. Kɔsiɖe ame ƒe nusɔsrɔ̃ ƒe tanya si nye nusɔsrɔ̃ wie etɔ̃lia egblɔ be nuwuwula ƒe nɔnɔmetata kpikpi srɔ̃ gblɔa ele Yona ƒe agbalẽ etagba kpikpi 9 eme nyawo gblɔ be eɖo ŋu na wo bena Hebritɔ menye eye mevɔ̃a Yehowa dziƒo Mawu la ame si wɔ atsiaƒu kple anyigba ƒuƒui. Amen. Ko agbɔnye afia adɔwɔla nyo wo sɔgbe be yewoagaɖe ɖeke ƒe nusɔsrɔ̃ wie etɔ̃lia me na mi nyuie. Ame mega Kristian wezɔe. Yo. Ɖeke aƒemetɔ ɖe. O mi da kpe mi fɔ nyi ɖe. Basadzitɔwo. Basadzitɔwo fɔ. Nyitsɔe me. Misola miagbɔ ɖe. Miaha mi fɔ. Akpe na ma o. Nɔvi Joel. Ɖeke aƒeame ɖe. Ahame fɔ ro. Nyitsɔ be de. Nyitsɔ. Ah. Kan yɛ nyɔtsa fɔ nyuie ɖe. O mi fɔ nyuie le amenuvevea me. Yo. Akpe ne mawo be egakplɔ mi va ƒoƒu be mia agalé ŋku ɖe nusɔsrɔ̃ wie etɔ̃lia ŋuti. Ko hafi miage ɖe eme nyawo mea, miabia tso nɔvi Joel si be wòado gbe ɖa na mi. Miado gbe ɖa. Mia mawo mi dzi mia akafo mia do dzi ɖo asinkpɔkpɔ ke gba na mia le mia adzro wo nya me. Mi ɖe kunɔ be le eme ke gbɔgbɔe kpe amotsiwo ŋlɔe akpe ɖe mia tsi miawo tse mia aɖe mɔ gbɔgbɔ ya. Ale be wòa afia nu mi. Na be ne mi sia mia te sɔ de dɔwɔwɔ me. Va na dzi gɔme. Ena wo nukuli Yesu Kristo ƒe ŋkɔ mi do gbe ɖa le. Amen. Amen. Kwa mia katã mia aɖo ŋku be nusɔsrɔ̃ yi wɔ miele le kɔta ya katã mea eƒo nuƒo tso ale ye blemame ƒe nɔnɔme ɖo alo nudzɔdzɔ ɖowo dzɔ ye wogale dzɔdzɔm egba ye wòfia mi kpɔɖeŋu be míawo hã mianya ale yi míanɔ agbea ɖo vevietɔ mía mawuviwo nenye be mi mete srɔ̃ kpɔɖeŋu le nu yiwo ne dzɔ va yi me oa mi mate nya ale yi ye míanɔ agbea ɖo le egba ƒe ŋkekeawo me. Ta nusɔsrɔ̃ ele mia kplɔm le nɔnɔme ma me kakakaka va ɖo enuwuwu ya ye miagakpɔ nudzɔdzɔ ɖo yiwo gadzɔ le blema ŋkeke me ye miagakpɔ ye hã be kpɔɖeŋu nene ne mia asrɔ̃ nu geɖe le me. Koa mato ya me eva me gbe ɖeka be Mawu dɔ nyagblɔɖila ɖe be wòave ɖe gbeƒã. Ame mega Kristi nu ka wɔ nyagblɔɖila ya gbe ma hã. Yo meda kpe na biabia ya. Eye mwɔse be ne míawo katã mi srɔ̃ sabasukulu la mi la do dzesi be nyagblɔɖila si ke be nyagblɔm wole nye Yona. Eye mi la kpɔ ebe dɔdɔa be nya le Yona be agbalẽ tagba kpikpi 2:3. Mawu nyagblɔ be natso nayi Niniwe du gã la me eye nagblɔ nya ɖi ɖe enu elabena woƒe nu vɔ̃ɖi wɔwɔ va ŋkunye me. Ke Yona tso be yeasi le Yehowa ŋkume ayi Tarsis eye esi wòva Yafo eye wòkpɔ ʋu aɖe si le Tarsis ge la exe fe eye wòɖoe be yeasi atso Yehowa ŋkume ayi Tarsis kpli wo. Amen. Amen. Le fia mi le kpɔ bena nene Mawu dɔ Yona ye wa. Vɔgake Yona ele si gbe bena mu dzɔ dzi ne fi ke Yehowa dɔ ɖe ɖɔ. Eye le ŋlẽŋlẽ na mi la ke ɖe ti bena Niniwe be dua nye du ɖe si ke wosena ta sugbɔ. Ta mu di be yayi o. Eye le be gbegbewoa mea míate gblɔ be Mawu tie yome. Elabe be esi dzo gake Mawu tie yome. Ale gbegbe bena Yona va wu ebe azɔlia nu le elã be nu me, bosro be nu me. Eye Mawu va kpɔ nublanui ne elãviwo gba va tui. De Niniwe tɔ va ƒuta ebe va yi ɖe gbeƒã ɖeɖea dzi. Fifia si gbe ɖe ko gblɔ na mi bena nusɔsrɔ̃ be tanya nye nuwua le nɔnɔmetatawo mea. Yona be ŋutinya ya mi hle nu le Mateo be agbalẽ 12 mea. Mi la kpɔ be Yesu sɔ sɔsrɔ̃nukudo ye tsɛ be agbe. Le Mateo 12 kpikpi 39 bena ɖe. Tete agbalẽfialawo kple Farisitɔwo dometɔ aɖewo ɖo nu gblɔ bena nufiala míedi be míakpɔ dzesi tso gbɔwò eye wòxɔ edzi gblɔ na wo bena didime vɔ̃ɖi wahasi le dzesi biam. Womele dzesi nage o negbe nyagblɔɖila Yona ƒe dzesi la ko. Elabena abe ale si Yona nɔ ƒumelatu ƒe dɔ me xɔ ŋkeke 3 kple zã hã 3 la nenema ke amegbetɔvi la anɔ anyigba ƒe tume ŋkeke 3 kple zã hã 3. Niniwe ŋutsuwo atitre le ʋɔnudɔdrɔ̃ la me kple nenem didime sia eye woabu fũe elabena wotrɔ le woƒe dzime le Yona ƒe gbeƒãɖeɖe la nu eye kpɔ ɖa ame si wu Yona la le afii. Amen. Amen. Nusɔsrɔ̃ le na mi le nya bena nu ke ne dzɔ ɖe Yona dzia enye dzesi ke ye amewo la kpɔ le Yesu be game.
kele defiant be sigbere ke Yona no elamba dome ke kiame ton ezame ton Yesu tsabe la no anyima me tumenenia eye Yona be gbe pande de ke be wali ni be jome tsa ke blane be yawo nene ke Yesu tsa ke foso kuko dome ya e won ke blane o boso sore nu a fifia nu ke no dole ti be na obe didi me vodi de le bio Jesi ele bio nu kuru sigbere ke gbe ami le pobe nu kuru pa mo le di nene nyabe eyi me ya for Yesu be na nu kunu ke didi me ahia yenye Yona be Jesi okpo Yona be kene jore dia ele sigbere ke ye amere la gbe toa va eve ve me na ke gbe ma wo be nya eve ku ebe trok bo agbe ele Yona be tinya mi le po Yona ele dogole simeye akpavie le tufu gbe okpo nke le de fie mi le funu nye baptême alo nyonyo ho Jessica mo hie gbe eye mi be nya la wo dola me di be na de wa kpo be na de agbe kemi le no san agbe tisime emi dogo kudu agbe ina Yesu bo be na de Jessica hi ya me hie fia enyi Yona be Jesi yen to be game apeto sto be game ke ku tro fun ji to tro va na be no so la to go no gbo e pe me to ku fa chom ser pe go voile ke blan ne wa me a e wo do de keye no so lo mo ku me va ko you va se gombe amen mi o che gbe a mi o lenye Jesi na mo si gbe ke Yona nye Jesi na mo nene be agbe hohoa ne tisime enye so agbe ya fun game ne mi le degbe pa amola be la fofo vi am Jesi mo de ke be le sen yo egbe nu ele ndam be nya ngba le sem la mo be ku me wo yo ha mama ga akpe kaka ni me ga nglo bo be nini we be du ya Nimrod be du yo cho dometore ke ya le be untase se be du ton yo nye novi Joel chokpe ke na kokpe kure Yona be dogbegbe ya unti mi da pe Yona be dogbegbe ya egbe ya amo fa gbon ye be nti nyavo fi ani mi so mi agbegbe ya re nka mi aten so le mu egbe ya ma wo yo mi be mi ni ibevio be mi adogo ni mi agbon be nya na juko egbe mi se mi gbe ne nto egbe ya mi gbe na ni obe mi ja gbon na mi pastor mi ja yoro le gbe ado asanpo enye mva wa ja fun la ho me ja don to a ene kumyo che mi le we egbe ifia do da si gan ke po mi anku me le nya de fi agbara ta wi enyia pia me ni abenare eye mesegbe bubu ade chodi fo le gbogbo be na ni amesio le nyenye jukola mi dogo tueme bene mi aga de hakli le epe nouveau me o eye bena mi aga ho epe fuwa me o pe de ke o ifia do enya le gbogbo benare nya me ko nyi be juko mo le gbogbo nya be nya me ko nyi be juko wa ni dogo ra le Babylon ame ni dogo ni Nive ame ifia ni be awi ma dogo le moa sigbere ke enu ajore Yona be game be ke blane boa ngbedodo ke ma obe ya trodua ela pon bava nya mini ponti nya pobe le meke juko senya o senya ke Yona gbran enya wo dole wa me yo tro abe jiome ni mi o chen gbingbi ma odona ma wo wa sigbere ke ma o don to na Yona tugban don to ne be so de lan ba don mu bo no adom ke ton gbo dogo wa mi o chen mo la so dimide afike jemia tukungwe ya gbemo unya mo la so mi dofuna chan emi amokole senyazon emi ma wo re ji o wa nyanye be chochron be yi keladua domoju be nya ko gbon fi la ko mi achimiaji yo no visual akpe kaka nyatepe nya e o nye be gba no yo mi o ha be mi ave degbe pa ame ha to fi ahe me ha to fi ahe mi ha mi ve dona etojivu ga be mi jo mi on to mi ba fo me ame yo ave no tele gbo ame yo ave no TikTok ji vo mi anovio a ojo igbe pa de pe edo ho ga jona ha mo ga Christian na ye ba me yo to nto ha o cho na fe ro da na re lo ejele yo na ga me donc me nyile ya ha mo be ya troji mi amunta sela o yo ifia Yona nto ha le ma wo ple do be kwede bo sro be do ma amanu fe gado onye ne menye de ma wo zinji ovwa Yona nto ha hia bo wa troji me le gba ba me ojo be troji me vwa Yona be poji kure ma hunti be yo enya be re ma wo do me nyoto nya manu fe la na be hinto egbe be me gbona fi ame obenu yo wa le bo adu te fe na o yo ha ne ma mi glona na mo lo vwa to do la lolo nu yi ha ga le fi na mi bere o ya fe ne ni do wa ne le be ha fi ya troji me nini weto segbeda sia kwa o trolo obe jiome vowa senfiare penenie ya nkeke nenie ya jimu nenie ya gakame yo ya nele ji am troge mawo ele yombe troji me afifila eye nu yi do de muti obe evon avaji wa magavo kwa ememi azonle ma agabia novi Joel ma bia sebere nini weto anyawe obe jime totro yare enu onye wo nkuwa leko odora mejiro wa be jime totroa
ima gbɔn be wɔ nuku voa nke dzibo la wɔ ye wɔ ebe be ne odo dzesi vo dada o ma kemi suba ne odo dzesi vo dada wa ne gba ɖo tan be awɔ ne ɖo ŋuti o tia ne le trɔ nua yomea ŋgba wɔ ne yiwo na etona dukɔa be nkeke bla ne mo no mo trɔ dzi mo wa ma wo be ya trɔ dua ne mi le ŋku ɖe ŋuti nya ŋuti be ame sia ame ta kpanya egɔme be nuko wɔa o se velo nua ta elãwo ko le dua mea o ɖu nu amewo ɖeviwo kaka dzi ɖevi ko le anu ŋutia o tsi ŋdɔ yo do gbe ɖa eya ɖe fia ko be ele be ne mi do dzesi mia vo dada wa mia te ɖe ma ŋuti ale be yi be to he ke do bia o do mia ŋutia wa ɖe ɖa le mia dzi mia kpɔ be ŋgba he to na dukɔ vɔ yi ŋutɔ do ŋgbea be ne mo trɔ dzi mo wa yi la trɔ dua vɔ le me ke du me tɔ do dzesi wa vo dada yo trɔ yona yo mea ma ŋgba wɔ nuke bo ra o na o nuke mia srɔ̃ kpo nyi be toɖoɖoa enyo vɔ sa. Akpe kaka o ye hame mega Christian. Masɔ kpe nɔvi Joel tɔ be na de le nyateƒe mea mawo mu nyi fia ɖe si ke le ɖi sa anyigba dzi be akpɔ ɖa be vɔ̃ la ke agba trɔ ma o. Awo ne be ke le die wa ke trɔ mi tɔ tsa xoxo. Asia gamawo sena veve le nuke le dzɔ le anyigba dzi be di be Yesu ne va kplɔ be dukɔ gake vɔ ele kpɔ ame ɖe ke ba kpɔtɔ ɖo ma hi wo ke le ɖo to mia wo ye mawo gba le kpɔ ɖa be na de awo egbea de xɔxɔ be keke be nyinɔ la enti ame ɖe kpɔ so mawo dze va na deuxième chance la fi ɖe kpokpo egbe gbe sia gbe ke be nuke le ke enyi xɔxɔ be keke na mi ta mawo ya chance ke be le na mi kpo nyi gbe sia gbe gbɔ ke mawo le do di le kpɔ fukpekpe ɖa gbetɔ le biɔ gbe fi ke mawo le nuwo le dzɔ ma o le kpɔ ya ta mawo mu le di be na de amewo ne trɔ ena be ne wɔ yɔyɔ ye dzimetɔ trɔ va edzɔna dzi ne yen ke be awɔ kpɔa eto ne teme ma wɔ parce que mawo mu nya me trɔ la mawo mu nya me wu la o le kpɔ ya ne mi le Ezekiel ba gba le tame 8 kpukpui blatɔvɔ ɖeke sɔ yi blatɔvɔ evea ebe de mi ɖe miaƒe dzi siwo katã mi da ɖe nunye la ɖa eye mi wɔ dzi yeye kple gbɔgbɔ eye na mia ɖokui Israel ƒe aƒe nu ka ŋuti mie be yewoaku wo bebe ke mawo le wɔna ɖa nu ka ŋuti be yewoaku nu ka ŋuti mi be yewoaku egɔme na de le nu vɔ yome titia le nu vɔ kuku ɖe nu vɔ ŋutia o tɔ tia ku mawo le biɔ se be de enu ka ŋuti wo be yeaku ma ele kpɔkpɔ hɔn be aye me okpɔ enu ke niniwetɔ le wɔ le manyamanya me wa e mawo da enu ka ŋuti mi di be yewoaku vɔnyawoe mía hã mi ku kpɔm gba mi gegẽ ɖe me lo okpɔ ya egbe le dzo egbe ya se ye be kpɔ mi le blibe va mawu ke nya be na de eku be mɔdi mi lea ele dɔ nyagblɔɖila ɖo ɖa mi eye kpikpi blatɔ veve be ɖeke o aƒetɔ Yehowa be elabena ame ƒe ku mevivia nunye o eya ta mi trɔ tame ne mianɔ agbe enu ke niniwetɔwo wɔe ya ko trɔ tamea mawo bo ne nɔ agbe neneke kpo egbea de nɔvinye mu ka nu vɔ ko wɔ mu ka gbekono aɖe mawo mu sɔ plamato ɖe dzi si gbe ɖe ke mi sɔna papa ɖe tɔbɔso dzi sɔ ƒonɔwo dzena nyia alo ƒonɔwo wuna ze ɖeka mawo mu sɔ plamato ɖe mia dzi nene o mawu ya ke ye o le wɔ nu vɔ se nyuie ɖe nɔvinye ko o le wɔ nu vɔ yo kpɔtɔ gbalagbea amenuveve sia elabe woŋlɔ ɖi be nu vɔ be fetua eku ye amenuveve ke mo gbakpɔtɔ le agbelea ɖe mawo dzi wo no trɔ dzime parce que ne mawu nava xe fe na ame ke dza xɔ le ba si mo biabia wo yo hamemegã akpe kaka nyateƒe dzimetɔtrɔ koe nye nu yi ne le vevie na mi míame ɖewoa ne míese nya ɖe yiwo ahe dzimetɔtrɔ va na mia mitrɔ ʋuʋu na míabe dzidzinya be ne kpɔtɔ nɔ nu yi me ye wòle xoxoa eku míawo ŋutɔ mitsia be míakue ma va mawo kpɔtɔ le yɔyɔ wɔm na mi Niniwetɔwoa wode dzesi wobe nu vɔ ne ɖewo mede dzesi wobe nu vɔ ne wogawu Yona ŋutɔ hã ɖe ati tso ga ŋu ne woklẽ ne wotrɔe ne ɖewo trɔ ye ŋutɔ hã ɖe ati ŋu magava nɔ dzibi doma wobe nu ke wɔ ye gɔme be na ame vɔ̃ɖiwo trɔ dzimea enye ame dzɔdzɔewo hã be agbetsitsie alo efi ya susu nye vana na Yesu be nya yiwo gblɔna edzi be na ɖe ame yiwo le vɔ̃ dzi na mia mi dzi nyuie na wo ame yiwo le mi ɖe kemea miawo mi lɔ wo eye ame yiwo le ku dzi na mia mi dzi agbe na wo mi yra ame yiwo ƒo fi de mia egbe be ne mi le numɔ bia ne amewoa nu yiwo le wɔwɔ nye nu vɔ̃ɖi tsitre ɖe mia ŋutia woadzudzɔ egbe ne amewo hã trɔ dzimea wotrɔ dzime kɔa nyewo hã mi kpɔ vovo vɔdzo be zo ɖe dzo wa gbɔtsɔ be be zo ɖe dzo ye ma efi wo hã nɔ yɔ kɔ ɖe dziwo ya kɔ hã me vo ha ɖewo gblɔ be amenɔ me vo via me vo srɔ̃ me vo míatɔ kɔ mi na ne míatrɔ dzime ne míanɔ agbe asi masɔ ŋɖe kpe le fia ne mi le ŋku ɖo Yesu be nya ke be gblɔ ŋutia ebe ya yi nyi gãtɔ sɔ Yona vɔ le Yona be gamea le me ke ya ɖe gbeƒã amewo trɔ dzime ifi ame ke ŋutɔ nyi be nye ame gã yi ke nye Yesu Kristu ŋutɔ ke va amewo gonu le gbɔ woklẽ eya ɖe fia be eyi yiwo gba le ŋkɔ gbagbɔna
amoya no senyareke Yeah. vom ya no jibe ya odon kile yo le si aji o mi na gbon bo mi le gbe pano wa gbronya ke ja wa gbren na Yesu ntova amosenya onye ya ke ba nyi wa o Yeah. Yeah. ne ma so pe de fren Akpe kaka akpe. Fifia fiare ha va no anyi le Babylon ya ko misron ebenu va ya. Fiare ha ga va domora. Inye nka reko Belshazzar lo. Belshazzar. Que ye fia Nebukadnezar du fia va yivo. Eya yobe adwari kakudo mau de fia bo ye kwa mo munyi hatio. De kaje vinto nya lo ni amechichie ha. Entoranya. ile kwa nyanke wenya Ebe adwari kakudo mau de fia bena yemele haba mo. Eva tro jibelo nuwa. Fifia ameya ke vanyi fia le etepia efia eya ekponu otepe. Ekponu gere tepe. Esenyao Parce que Daniel toi dia ese nye Nebukadnezar ese o nyanti nyayo eye Daniel benu ke be wole fiadu po me kudo hon lo me ton be nyawo e di ho me sia me senya be na maude le to vona tro kudo atio ya ke vo nu ke nko mo ye be na ame ya de via ke vale du fia obede ele du asana mo ele du asana fiadu po me ku hemele bon ke te tout tamne ke tout tamne po Mao benu do onu ko lo so Jerusalem va kore Babylon na do go va de gbe pa bo ne de oto ego be Yehova Babylon kwa ozu ye fioto to awe ne ma va ya bien o opo ya alebena eso nu o so nu ha e ma obo yo bo de via dala ya sire va nglo le glinti enu ko nglo va divovo de Bible be na be fo va popopopo me va yo bo de nu agomena abere pete de gomo si bere ke wo jo to gbe ajire ne aro to ajire ne Daniel ke baba de no agomeke ifia ke Daniel va nya ke Daniel gblono ke di nya sro nu lo nya le Daniel ba gbale ta maton ku bla va vo se bla va toli a gbobena ke wo via Belshazzar me bobo wo dire ani o vie ma me togbe vie yo vie yo me bobo wo dire ani o e vo onye enyanu si okata hafi e do roku re di popo apotola nu eye wo fo e pe apomonu o ve na o mi akple wa me gan o sro o kple wo ahia o Miono wan le wo me eye ne kafu ma o si onye klosalo sika akobli gaibo ati kpekpe si o me kpo anu o me si anu o me jasi nu o ke mawu amesi me wo agbe kple wo mo kata lela me debubu eya nu o abame okpo efia be nu ke be wo a ele nye nu ke nu be keke me to jano wo alebena mu de mu nyan ke ne jo mu de mu se mo be nya kpo ese ma wo benya ka kevu abe yemu ja wo ma wo benya di ese ma wo benya vo abe mi ja tro de ma wo benya nti o egbe anu ke tutu bi le pe wa ifi ake kpo be na edo nu san ye do ga ebe ne ya tro de fio ma wo be mu do ko ma wo nya di o wa enu ko onyi ma wo be nu a iye la so wo busu be nu eye gbe mi le po egbe ya amo so Biblia so ro busu be nu amo so ma wo benya so ro busu be nu church yo to busu be nu osofo tos busu be megbe parce que obem ja ode ma obenya ji o ma yo no funa kwevu a obe ya de fie ma to ja be na de ye chama wo ye ni na mi kpo de kede kaji a wonu do a egbe me ko lo ne mi do ha dodo ne ma o de mo eye ne ne be nu ko so zana le ba ko me vati Babylon na ne mi le dan ba gba le ta gba gba ku do velia Bible be ma o te so Joachim so destina Nebukadnezar ne wo nyini ma ko egbe donc eya so be na ye to ele du fiel de ko si va ma o ye so fia du persone ye ma o be a de fiel be a o de enye so no ba te ko la si Bible be de ezawa me a fia du pe gere de ka ja ba si me e gome ni be ra de nyato yi ma te do di kakudo ma o lo no ke ma o do na mi e na be so be nya do da mi e na be na mi jesio e na be le pompo na mi vademi kpobe egale miesi nu sene miesi nyate do di kakudo ma wa le kemi la woni nu bla nu to ne amegede o ja woni hihi aba nu we won ye be kpodo mi le kpo le fie ya yo hama maga akpe kaka o ye no vi Joel ne ma so pe nya ke ha mo fo Christian agblo a en ke kplo fia be sha za be o de ke benu ya e mi ahlen le Daniel pa gba ta ma ton pe mo via e be na de e yesi Belchaza mu ahala e de sebe wada cho sikanu kple ko sala nu si o fo fu Nebukadnezar fo cho gbede homela le Jerusalem la ve ne fiala kple efe amegan o srɔ̃a wo kple eƒe ahiãwo na nonu le wo me. Egɔme nyi be menyi ɖe kpo ve titizre kako ve fɔ nua le gbedoxɔ be nuwo va le zã. La azã ɖuɖu azã ɖuɖu awo ena anyi le ɖu azã
Volé me que au soir à den me nous quoi. Avant. Eve de se bo nou ve fon ko ni mo bo no so ba. Isi amunyi de po, yen to ja nou le molo. E fi akobo yova. E ba hian vio. Pa kple fi o cha ba hian vio. O ba le mo bo nu me. E ya de fi o be ni nu ha mu gare mu wa. Ni gba na mi aro ko mu. Ye enu kenyi na makoma ko kple nu ya mi gba na futuro abi mu. Ni de so na mo bo nu aso nu makoma ko. E we be ke e fi abi ade asin kume na ma wa. Ma wudi di poto zreka. Enu chama ke dio. Examu zreka kwa. Eku. E de fi o be ma wa amre kwento na si ve to na mo wo nkumo. Aba me wo nu mo mo lo no. No visual akpe de vie abenu yare. E de na funa vire. Nu i jole to abe fiasa me kakaka va yi kwa. Enya nu yo kata voa gadoji. Aha mo me kwa me be susuma ye nu bubuji a. De ko na ma be enu onye to do le be la me to ha dari hoho. E do kpon gan. Obo enu kejo enu kele ju egbe la ni ba di enyi na de. Ola pon nenyi be amobo adu azan. Eye olobuta be obi ona sebe nu kenyi nu yeye ke yo awo ya me pe mu wo po ma. Mu kan be nyu alo mu nyu lo. Mu kan be ma o de le po alo kenyi nu yeye ke amon po le wo yo awo la san. Eye be nye o de kaje ya. Nyawe lo e journal lo. E na be garo moto azam to ha do na du na cha. Ne be asava bi journal be ya gade wo eye de to. Ne yo mane de to kwa ne azane wa hu. Nyawe e no na nu si anu me. E pera. Azamo me a ye me le ne kunali me ne nyonu cha na bo be fifia ya ga tro kwide de ne yo adu pachi kwa de ne wa mia to mia to nyantonto le fiare mia me yo blo na be bibla be mi me ganu mu yo aha mo ma be nu po mi po na lo ego be mi nu ne ta mi nu ne mi mu na ha ta nu fo mo nto ha mi po na wo aha mo ma je na le me mi pera ta bi jijo bia nyi be na de nenne yo nu na yo mo mu je me ni na nu e ma mo o kele fia mo be obo ne nu fo gba mu ade nínú la te fia mi be ono nu ngba mu e fia ba ma amuna hala ha mo ma be nu poema ke ndeke ne ngble na nu o la bobo ne nu ifo abo ngba mu e de fu ta mi ase gome be aha mo ma me de na susu nyi na mo nya nde ga ona nku na me be amayo nu aha mo du atakure ji fia o ha va le bibla yo nu poncho nti le gbegble bo ji ko avo amo ho plo do emi le gblo na busu be nu ka mo lo we opa ke mi be ma wa mule ye be nya cha mule man of na ne kwa vo isi nya gbaju na do nya eya de ka je pe le de ke hihia be nu uja na do so fie ni kwa eye mi le po mu ogbesi agbe ya ke vo de mawu be di gbogbo blewa edo sedope mawu do na di egbelo agbate do ji solo vo nya ke jon ke ni na be na de ka je be to reverse ke ni na de enyala na me de mu nya de mo bu ne la Enya. Vade bebe ye enya ka ke va kan yo. Opo ya. Ma wi ne wo nu ma ple ye to a yo ple yo a do adika. Yo ple yo a fo para. Yo de fie to a no gbeti me. E pe ma ndre du gbesi gbe elana ne ese nu keke. Kwa mi o ha nu ka sro mi o ha mi le gba nu yo se mi le. Ma wunya yo se mi le ade. Nu ka sro mi le gba. Garo mo wa merera wona ne yimenyu o heto ne a o ha numa ko ha na gava o kokko aga heto no kai ne jova ye ade nka wa ne sro le me a do glo we na de amekela heto ne ya ne va ne ya kpo ama ne va ne ya kpo yato egbe a nu gbegbele va to zu mode e che ja wo ne be tutu awo la be obe ke amu wa wo ga me munyire gbo ya tro wo no to ya kpo me kela heto ne ma o no vi tro lo to na mere kuma hetura we gbechon wa nous vont to lokosi a to hela we ni yema nous vont to lokosi a to hela be ni tan gbegbele de pem le ke on ja ho fetu de ti se a gbegbele de pem lo la de kuku na ma o ya lo la sa ko va bien David Lacase non o David Lacase non mi ayo kwa frati to sisia heva mia inenye fiaru fo ya be emotata ne gbegbele en kamia ga ten sro le ha me Efrat beto sisi ya mimi le nkuro Babylon be dwabo chuchuntia Efrat beto sisi ya le dwabo gom ewa be si be more kwentom le dwanti ka amre kpela be java tron dwa kpela do dwamo koko me antocha amre kun java lio donc obe ga keme efia nyom de no dwame ko be ni to krista ke be o tudwa eya ta moto dwa gon kusu benko amoko lo anigba bo doa nudu aten yiwa gbo
Parce que quand moi amour le coudoir, à me rouler d'où. Donc eya ta moi kusu ben ko amokola no coudoir ti no d'où le. E gba won ga ti won to, ku gba no abodo. If ya ga keme if you have vazon ke be yin no ani be le ko to ga me a. O gba ti ofu cha sinja for wa gbogbo. If ya nu ke jo anyi be na re. E ma nu du cha ne ke. Enu ke jo anyi be nko. Ga keme if you are vazan ye ha tu tagbo ne be gbegble a. Be gbevu o. E ngro be na re. To bo ben sin le dua si ke amre kuma ti va glem no dua mo chon wa nse be tepe ke le wa si yin du be ti wa la tepe si wa la tepe a e gba nyo be grepe chan ka ke me be no ha e be nglo be na re gba da gbo ro no dua ntia azan du me gba da wa chan ko ji o du nu e o plo ba hin abi o yi o me gba da gbo chan nglo be dua ben ti o dua o chan du azan du fo ka ke mo du azan e ji le jo wa ya asie ba nglo nu vo are ye obe futo e kenyi series pa kole fia rupea o wa ti o yo mi o gba edua fun me o le e fia le wan e go be esike le to edua gon vale ya o tro devier sia o di mobuna sia yo to fun ijo avec blenu fia series a chan technique ke chan za ya ma we kole edua me mo yin to pe fun gba lo ma o ji be Babylon ne tron e yin ti be de mo re ke be no ajo le mi aso gbogbo le tefe ya chan kwa eya gome mia sebe na re me kan le ye mi be mi seun le du de me e mi seun edua seun le do kwisi fia seun akota yo kata asi yo mia no fufu ma akota gbagbagba nto ha gbagba pere le ya kokoko amemega ewe sibere ke bi le po Babylon me po le fie nene ya ntinya na mi nyabe na efia wa enyabe na chorus que français veut Sirius ko ba pa cover de todo yolo enyalo voy blodo que Babylon matege gbere nya te pela go ton popo nu jo matege parce que eglianto be Babylon be glia wo so zonezi e so amena to so glia difa donc comme ya tengo gliwa que krava yo e mo de ka ke mi na tonye gome avoyer si de si donanto le funwa taula e frat be si ma ko le blanc tane ma o tom le mo a correspond tomato ho juan gbere va nene ke gbebe hihi me to ade ke Babylon le blo si be na de enu de nyinu nene hihi amala na nyi so yida hihi am vivi kudo to wa nene egbe a mi le semo be nya va mi le so de pepele mo si bere ke kores le ejua godo le Babylon nene a mo le segbe pon de be na de hihi aja tro va menene le so de le mo amo papoto le dunu e amo le nunu e amo le wonu si anu de pe o mo le so de le mo be na de ejua ja gbon eye nu kunu to ya frato sisia emia le gobu me anu ke amo le po mate jo gbede wa eva jo no vitoro lo to nu we kekere ma so le fiomila ma wo ya du tira ho ya me hihi am da nyi so yido Yesu la trova godo e ya ntia de ne mi ajada mvitukure de mi na mi atia ma wo bakpadi la ka flamlo na be na de nenyi be mi tia ma wo bakpadi nu ke ma wo le bieso mi asibe mi awo agbenyu ya lo mewa no agbenyu ye ne gbe pem va jo are nu ko gu ya no bo be gbe ma wo de gbe pem lo ya on kere duro e nu kuru to ma wo de ju va le si bere ke bele nyanya on ni ade o mu gu no keke finalement ne mi ajada mi o tetiare ne tia ma wo egbe if ya ga so wa ma wo so nya te person fi o me na ne nu wala ye won e won lo be jesie opo ke ja jo ni be na de America ma no nyi gba jira to asiku na ma wo be na eye na etro la be na ma wo de siade ma wo nde pepe ke ba to be na megbe to po dede nenyi be ma wo gbo be la soa amese me la po dede kenyi be mi la do be yoyo ntia ene ba moro la tro ma wo bio le be nya melize ba gba ta ma to me na de nu ke poto ila wo ye mu wo ma ne ma bio nya wa e fi we pote so megbe to gbo yo ha ma ga akpe kaka emi nu jojo ya ekplo na susu nye na bo nyame yo ne le yoyo wom na ha me vi ogba le subo ha mo oneva e ajeji na o oneva ke me ajeji na o ji me totro be nya Afrika ole Yesu Kristo be fi arupe doge ogbo na nyiari fika ya lele nya yo kata me egba church ho me a osofo na kwafo eji kwa evo ha me vire na no tutrun kaka kwa ajanyi e ha le jipo yi be nya me cantata era kwa e ha le jipo yi be nya me fifia enu a Belsaza ewo abe to anene le to avali le gba be wa suboa to gbo be enya be dua
gbadagbɔ ƒo xlẽ gakea egblɔ be o be le ye yetɔli le gba be du ya ye koe anɔ anyi anema ko anɔ ɖe ema biabia nye be o hã be anɔ anyi ɖaa o koe anɔ anyi ɖaa fi ye Mawu dɔ ɖo aɖe ɖe menya be gbe ɖeka ɖe ye hã yava yi oa xixe ya ɖe eɖo ta nuwo efiaɖuƒea kame ne le Yesu le woyɔ nɔvi Joel fifia Kores va nya mesiamina nkata woyɔ ba mesiamina ɖo Koresa woyɔ ba mesiamina gɔme be gake me Mawu ƒe dukɔa nɔ kluvinyenye me le Babylon nyigba dzia Kores va ɖe ga Mawu ƒe dukɔa eya be le me ke va ɖe ga Mawu ƒe dukɔa esɔ kple Kristo be dɔ ke be va wɔna ƒe dukɔa le me ke míɔtsa mi le Babylon me egbetoa mea Kristo dza ɖe mi le me eke kpo ezã do ye Babylon tɔ ŋgba nya be ne ya dzɔ wa ne kpo míɔtsa mi anɔ anɔdɔdɔa me wa míagba nyɔ gake me Kristo dza va mi dza gba nyɔ ifia enu anyi be míame ko nyi Mawu be viwoa ne míɔtsa mi le nzɔ le gaƒoa me wa amegã ya va vɔ mi dza kpe ya sɔku ame ko nyi Babylon me tɔwa mi la sɔku Yerusalem ye ke gbɔna míame ko la nyi Mawu be viwoa nyi nzɔnɔlɔ le anyigba dzi gbe le Babylon mea míɔya kpɔ gome le Yerusalem ye ya me ke mi le nɔnzɔn wa kan mi la nɔ Babylon me vɔ Mawu ŋutɔ gblɔ me nka mi ne dogo le Babylon me mi te dogo wa nu ke dzɔ ɖe Babylon dzi Kores be gamea to wɔ Koresa trɔ̃subɔla lo vɔ trɔ̃subɔla Mawu va to dzi va ɖe wo dukɔ efia be le enu ya blema me le Belsaza be ŋutinya esrɔ̃ mi lea Yerusalem le hafi Babylon le fifia woɖe aboyo mawuviwo kɔ va yi ɖe Babylon ye mawuviwo woɖe wobe nuteƒewɔwɔ fia kakakaka vɔa eye fiaɖuƒea hafi wòave ɖo nuwowoa amedɔdɔ ɖe va abe Kores nene ye va gbã dua wogbã dua kɔ wotrɔ ɖe mawuviwo kɔ yi ɖe Yerusalem ke fia be gbã míawo hã xixea me mi le fia le gbɔgblɔ bumea mi le Babylon mi le Babylon fifia Babylon ya mi le mawuviwo nuteƒewɔlɔ le Yesu Kristo le tɔtrɔ gã va zi evelia eye wòava kplɔ nuteƒewɔlɔ ayi ɖe Yerusalem Alléluia me tu dua yo lo ah tu vas gbana na mi so ga mea o kplɔ dzo ale bo etro tu dua vɔ mía le tutu da ɖe Yesu gblɔ nyame egblẽ le Yohanes ƒe agbalẽ ta 14 kpikpigbã yi ɖe 3 okpoya enu ke na Biblia dzɔna dzi na me ya enu ko ne nyinya le Biblia me trɔ le fiɔ nu ɖe ko le fiɔ nya teƒe mavɔ ɖe egbea mi le Babylon ame ɖe te bi se kete Babylon egbea wo dza kpɔ dzu ɖe kpekpe ko le Babylon va Babylon na dodo be nyi français système enye système ɖe ke titre ɖe Mawu ŋuti nu sia nu ke mɔ bo no ɖe wɔna ɖe yiwo titre ɖe Mawu ŋuti voilà ebe subɔsubɔ le ebe dɔwɔna le ebe dzesi le ole kpoya ta Mawu be mía dogo le ne be nua me ta munyi be mía dzesi Babylon ati to ko nu sia nu ke be titre ɖe Mawu ko be senti kpɔnɔ vi dzo le gbɔ nenye be le wo ŋutɔ agbewo me hã tsri ebe nya gbɔ na dzo le gbɔ gbɔvɔvo Mawu afiaɖuƒe le si be fiaɖuƒe be constitution ye nye sia me wawo nongbo kpɔ le afi le kpadzo le funu kpɔya fifia ame sia me ke la ɖo to Mawu be gbɔa ke gbe ne dogo le Babylon me sigbe ke mi le gblɔ nenea wotɔ zu Mawu tɔ ye wa ke ma Yesu be kuvi le di o esi gbe ke Kores va gbã Babylon na Yesu dza trɔ va anyigba dza te supporter anyigba la gblẽ le Yesu be ŋkɔ ela kaka le Yesu be ŋkɔ va Yesu tɔwo ya wòla trɔ be nɔnɔme eba kplɔ sɔ yi ɖe Yerusalem ye la mɔkpɔkpɔ ke le mía se wa enu ke nyagblɔɖia le fiã ye wa nyagblɔɖia ɖe menyi be enu ya ɖe be nyi ado vɔvɔ dzi na mi awo be yana mi mɔkpɔkpɔ bele kake xe ale wɔ mie gbetsã mɔkpɔkpɔ ɖe le Yesu Kristo be le Yesu Kristo be mɔkpɔkpɔ eye nana nu kpe na mo sea sigbe ke mi sena nyagbe mɔkpɔkpɔ nana nu kpe na mo wa mɔkpɔkpɔ ke le Kristo mea ye ɖeka pɛ nana nu kpe na mo nusɔsrɔ̃ ya eɖo kpe dzi nyawo be enuwo la ƒe nɔnɔmetata nyateƒe woe nɔvi Joel ne magasɔ akpe nya ke hamewo Christian gblɔa míakpɔ be efia Kores ale me ko dza va agblẽ du Babylon ƒe dua edzeƒe beso va Biblia tsã gblẽ be le nu ƒe yia mea Yesu la tso edzeƒe la va donc ka efia ne míkpɔ sɔsɔrɔnua míakpɔ be Kores ŋutɔ le sigbe Yesu be nɔnɔme donc ka ɖe ke nua dzɔ yi wɔn me kpɔa mi nɔ mɔkpɔ be dzagba so edzeƒea ala gbava ke ne enya gã tɔ mi nkɔ mi nɔ nzɔ ne mi le nzɔ oa mi dze nya kemɛ va o eye mi anɔ to na to ko aga o be ne mu dze mia dzi gɔme be mi tse mi sɔgbe be mia do go ame gã o mi kpɔ le sɔsrɔ̃ me be alẽvi gbɔna modzo le ƒu du be dzata ɖe yo toɖola lɔlɔawo mi da kpe na mi be mi kplɔ mia ɖo le nusɔsrɔ̃ 13 ya me
kwa mi gblɔna nyagbe be 13e saba nyuie na mi le mia nɔƒewo kekeŋ miabe subɔsubɔ hawo me kekeŋ wa mi do 13e saba nyuie na mi eye le veve ɖe koe nye be miawɔ ɖe sia ɖe ne Mawu be ŋkɔ be kafukafu eye dzimetɔtrɔ ye nye agbe hiã na mia egba amewo dzidzim be yewoada datame na mi be kristotɔwo ne trɔ le wobe agbenɔnɔ nyuiwo yome ne wo hã woazã agbenɔnɔ vɔ̃ɖiwo ada ne nɔ tame na wo be yewoawɔ leke yewoawɔ gidzigidzi yewo hã yewoado zitɔtɔ kple tɔwo nɔviwo migaɖo to mɔ katã o Mawu tɔe nye gã eye ebe fiaɖuƒe nye nyuietɔa ɖe eƒe gbeƒãɖeɖe eya se mí le ta Mawu neve nye kple mi katã nu be míanɔ Mawu tɔme eye ŋutifafa wòanye míatɔ le anyigba dzi eye dziƒoa gbe ɖeka míakpɔ gome le me ke míabiɔ tso hamemegã Kristi asi be wòawoe nu na mí to gbedodoɖa me. Aƒetɔ mía Mawu mi da kpenɔ ɖe ale si ke nekplɔ mí kaka mi va le nusɔsɔ mamlɛtɔa egbe. Nufiamewo katã nena mía mi ɖe kuku be nave mía nu woati tame na mí. Wo gbɔgbɔ kɔkɔe nekpe ɖe mía ŋuti bena ne nu va le dzɔa míakpɔ be nu ko gblɔ na mí ya eye míaɖe afɔ si ke ne dzea. Mí ɖe kuku nɔ be ve mía nu si be ke mi kpedo dzesi be woe dza ɖu dzi le nuwo be kekea mea. Nane míati akpawo dzi egbea xoxo. Nane míanɔ akpawo dzi ame sia ame ke ne le Babilɔn mea egbea ne ɖi ɖe to ne wòado. Ale bena míawo míakpɔ gɔme Yerusalem yeye la me. Fofo kɔkɔe mi da kpe mi kafo mi do ɖe dzi le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Amen. Kɔta yeye yi me dze ge mi lea míele nusrɔ̃ ge ku ɖe Mose ƒe agbalẽ 2 ŋuti. Ko Mawu nenɔ kple mía katã. Bye bye.